nova vrsta paradajza, znači koji je na otvorenom sistemu, zahvaljujući Aci Živanović, na otvorenom prostoru, kap po kap, paradajz koji se ne zaperjava, koji se ne veže, koji rađa u grmu. Evo, u šipu probavamo, da probamo zahvaljujući tom velikom čovjeku iz Crnilova, iz Bijeljne, koji je pokazao primjer od 8 do 10 kg rodi. Tako da, evo, rodit će.